Abaju baharakazinga cyano bariyo bashobangirirwe bwa nyuma y'ikifunzo kukingaho rutindo rwa Katunguru aho batwire baraba babanu bazahamya ronko gwa Katunguru muri Kasese hamwe na Rubirizi nibenda government erekeraho kubiyaho license ahabo kubanga tubine kibaro kutasyo kumaro bwire wingi obutiro income tax government yone yenda license tugisasura konkate kumanya busasi witito butukufuna kozele lo sebene chibenchenda no mwako kuba tusasele license wawura batusasele license abo kuba tukozele lo abantu bakalya loni obutimba bwabo bona bwira wo mato izo wa mahuro go biyizire nkamutwara nati genda yo kuri mpaka turiyo mpaka kuriya turiyo mpesa abantu bine butima niza kusanga mato gona gatine butima ahabwe mbereji obutabanko makabwe yonjire ahabo bworo buryo makagabajbi bwiro bucyayeza iguru ya mizi abafumbo abandi bari mukorema amaka abwembera yo butatasya entaro nentaro umakaga abantu abo bonako bwece kintu kiri iguru ya mizi. Festo Masereka or Fisheries Inspector nagira n'amazume kifunze kiresere hembera mbo mu bajubi. All the enforcement officers, it has also affected us in carrying out activities because now we can no longer move this way, we can no longer move from this way to this way, so meaning we have no way we can pass through this blockage here. Ezo no muhekera ya rugaha natambura kintu cyo na crossing ito ntworo burinzi bwa mato ababariana barara bakumira mato bitu omuhekera okuraba kintu cyakatambura norano bakitambura wayiguru abantu bagirangwe imbere ya Gumerieti nibija kutambura mpaka wa mukuru wihanga okumushoboro kubagumirwe Gashaka Gilbert Muhanguzi.